Osmeh na dar, prvi studentski humanitarni fond, i ove godine obradovao je najmlađe. 400 paketića je već namenjeno i poklonjeno onima kojima je osmeh i nada neophodna. Mladi iz ove organizacije svoju humanost će idejama i iznenađenjima za mališane nastaviti da sprovode u delo. Ove godine već deo paketića je otišao za Kuršumliju, Ćićevac i Valjevo, a evo danas u petak 28. smo organizovali u saradnji sa 204. vazduhoplovnom brigadom jedno lepo iznenađenje za mališane iz Beogradskih domova za nezbrinutu decu. U pitanju je prihvatilište za decu, dom Moše Pijade i Jovan Jovanović Zmaj. Imali su iznenađenje da ih je Deda Mraz dočekao, sletao iz helikoptera sa dobrom vilom i lično uručio paketiće i ovde se sad svi zajedno družimo sa dečicom. Najveći deo nas tek čeka, s obzirom da 11. januara idemo za Kosovo i Metohiju gde se očekuje najveći broj paketića da ode, tako da sad tačno ne bih znala informaciju, ali 400 je već poslato. U ovoj godini proslavili smo i 100 godina srpskog vojnog vazduhoplovstva, a vojska je kao i mnogo puta bila u svoje građane. Svoj patriotizam pokazali su i među mališanima uključujući se u ovu akciju, koja je samo jedna u nizu. Pre svega velika čast i zadovoljstvo nam je što smo imali priliku da ugostimo decu, da ulepšamo njihove novogodišnje praznike. To su mahom deca koji su štićenici Beogradskih domova za nezbrinutu decu i mislim da smo kao pripadnici vazduhoplovstva uspeli da im malo vratimo osmeh na lice ovim prazničnim danima. Da i među poznatima ima onih koji su mnogo puta pokazali da ih slava nije promenila i da poznaju šta znači biti sam bez ikoga i razumeju da njihova mala pažnja može da izazove iskreni osmeh i radost, uverio nas je olimpijac Milorad Čavić. Milorad Čavić je podržao našu akciju, pored još mnogo poznatih ličnosti, sad bi bilo nezahvalno i sve da nabrajam zato što ih je stvarno bilo puno, ali mogu da izdvojim Čavića zato što je i započeo našu, da kažem, humanitarnu akciju koju planiramo da sprovedemo u delu sledeće godine na proleće. To je humanitarna aukcija i on je priložio 3 svoja plivačka šorca, potpisao ih je i 2 zastave Plivačkog saveza i to će se naći na aukciji sledeće godine.